Division hrhaitute chebai ule BC vanun moi kania Serchhip Vangkhua longai thlang u Mizoram-a COVID-19 leng avanga lockdown kalpui mek tukin dar lia top tur chu Mizoram-a COVID-19 shikai thar chak taka apunje lawang le avei mek thahnem tak an omzui je lawangin tun thla ni somthum pakhat zing dar li thleng kalpui chhunzawm le anidon tun thla ni somthum pakhat thlenga Mizoram-a total lockdown kalpui chhunzawm turatan hian Mizoram sarkar chuan in kai hruaina thar siamin inrin ni khan ti chu ani a heta hian in kai hruaina omsa then khat chu ti danglam ni in atamzo ka ero chuan in kai hruaina omsa chu la kalpui chhunzawm ani dona in kai hruaina thara hian Mizoram-a omsa emo thar chua eizon na le maso na tho na ata na mamo bungrua te chu Mizoram chunga sem emo lakhom emo phal ani dona bungro phurtu te ero chuan an omna LLTF emo VLTF te emo lekha an la tur ani thunga lekha a chuan an kalchan na veng khwa le thlen na tur mun chiang takin ain tar lang tur ani bakah heng bungro phurtu te hi mun danga kalkwal emo karkong khwa a an chol phal ani lo thung Courier service, e-commerce le home delivery te chuan straight pon le chunga dor kai te bungrua online emo phone emo manga order lok sa te an pek chua phal ani to dona thole ni le zirtop ni ate zing dar nga atanga tlai dar nga thleng chau delivery phal ani thunga bungrua deliver tur te chuan in chunga lut lavin until sem te chu an peturani MGNREGA noya na thok tu po in nai lavin COVID-19 appropriate behavior CAB kai shwaina uluk taka zomin na an thok turani in kai hruaina thara hian dor sang khai chi le chiak le agriculture kai noi bungro zorna mason na peng sang thona ata na bungro mamo iron rod balu le adang te zorna bungro phur lir thei mamo lir thei pat zorna le siam na mun te chu dor hon thei sa baka hon phalsak an ni a thole ni jing dar nga atanga tlai dar nga a an hong thei don ani AMC pon district khopui sang a chuan heng dor bak hon nga ya om chuan borsap te ruwa manna hon thei ani bokang MC huam chung le district khopuya chuan mason na tho sang le chiat na thleng thei laka in ve na tho tu zwala om chuan borsap le VLTF emo LLTF emo ten amuna en fe in na tho phalsak thei an ni dona MC pona chuan khwa kherna engma om lovin lo le huana na tho phal ani to bok mani in a thil siam na mun workshop bakery puan thui le adang te chu pon lammi chhor lovin VLTF le LLTF te shiat puina in an thok thei don bokani Serchhip District Level Task Force on COVID-19 member tele Serchhip Joint VC hruaitute bakah Village Council sang aiawhte chuan Vawiin khan leng avanga total lockdown kalpui chhunzawm dan tur an sawiho he sawiho na Serchhip DC meeting hall anei hi district borsap mo phurna lamek tu pulan mon sang ral te chuan kai hruain heng sarkar thu pek ken ko na konga hian village level task force te chu an machuan le an kut ke pui ber an ni ti soin he shipui laka mi puite an himzel theinan thei to patang chhunzawm zel turin acha a an thorim na zara Serchhip po kan zia hle ni a asha thu soin achulanga an mani champui turin anin ring ti asoya engtik lai po a biak thei an ni thu asoi bok he huna hian Serchhip SP puske fenlel rin oma chuan kumina in khwa kherna khawzok kalpui ani atanga ma an lak to dan tlang pui soin dan bo chia an man te choi tling khom po cheng sing thum sanga zariat ani to thu asoi bok he huna hian state executive committee thu chuak anga he in khwa kherna kalpui chunga district level lamin an lo rel ve thei om ang tele chief minister relief fund Serchhip district in ahmu sem dan turte ngai to hovani a dor hon hun bi diktaka kalpuya fe hun bi po zing dar ko ma a khochung chwasan mana tlai dar li nu a chau ho thei ni se ti te Serchhip district chung khodanga dor nei tu ten Serchhip wholesale dor te an ron dor thei nan ni lai ni le ni nga ni hun siam saka an ron dor du wholesale dor omna VLTF ne na ruwa man na siam lo en pui ni se ti te soi ani chief minister relief fund tanga Serchhip district in cheng noi ni singa an don sem dan tur po uluk taka soi ani a tuna hian VLTF te chu an bial chunga chuan sam tok theite thelu tir me kania he report mil hiam DC office lamin sem chuak mai se tha an ti bok voina meeting hian achul thuta na thok mai thei turim disinfectant team din an gel bokani Serchhip bialtu MLA Lalduhoma chuan Vawiin khan abial chunga VLTF sang tetlo in an mamo man turin poisa fai a hlan bok
Serchhip bialtu MLA ta na thlan thar le tun thla ni som pakhata MLA ta na lak lu ani nu a voi khatna atan Lalduhoma hian Vawiin khan Serchhip bial hiron tlo in chohmalama Serchhip khopui chunga VLTF hrang te tlo in chohnulama then zol buang pui le nei lo khwa te atlo a henga bial chunga VLTF hrang atlo na a hian an din mun le har satna an nei te zotin mamo le pui an ngai na a chuan a hne na thlen thin tura a cha bakah a thei chin china pui zela tum thu a shila heng VLTF hrang te hi an mamo a man turin poisa fai lan bokani Serchhip ZPM block committee chuan Serchhip bialtu MLA Lalduhoma hian thlantlin le ani atanga karni khatnu maya bial mamo COVID-19 shikai phurna tur motor man na tur thakhatatan cheng sing thum aron tum ni asoin kutna thoktu te mamo matphai chamdur zawa lingrot leina atan cheng noi khat singa aron tum sakto bok ti ansoya bial mamo an thlen te ngai poimo a ron phushu vat zel thin bialtu MLA kan nei chu lom an ti thu an soyani Serchhip District Agriculture Officer dio nuai thok tu hrang te chuan an sum le pai tho khom chu Vawiin khan Serchhip-a VLTF hrang an sem chuak Serchhip District Agriculture Officer dio nuai thok tu dio office atma le focus nuai thok tu hrang te chuan COVID-19 shileng avanga har san thleng meka mi har sa le chanpui ngai te chanpui na atan a thei ang sum le pai an tho khoma heng an sum le pai tho khom cheng sing li chu Vawiin khan Serchhip khopui chunga VLTF hrang som patni an sema veng chung VLTF thahnem VLTF thimveng VLTF le chan mari VLTF te cheng sang li theu semin abak VLTF te cheng sang thum theu an pe ani voina heng thilpek sem tur hian Agriculture Department a thoktu te chu hlom thuma in semin Serchhip dewo putlang timoya atma a project director pilal chuan sangi le focus a district project manager pukel tlan moya ten an hovani Nimin khan Serchhip District-ah COVID-19 shikai mi pali mu ni in Vawiin khan shikai pakhat mu bel le ani boka Vawiin khan shikai mi pathum en koldam an ombok Nimina Serchhip District-ah COVID-19 shikai mu chuami pali te hi rapid antigen test manga sample en fia te achanga mu ni in anwa hian then zolami an ni a tun hnaya shikai mu to nen income nai na nei an ni voina he thubuat sei lai thleng hian Serchhip District-ah shikai mu chua pakhat a omboka chingchip lama shikai mu chu ani bok Serchhip District-a shikai en kolzinga nimin khan narzing school CCC changin mi pahni chuatir ni in Vawiin khan narzing school CCC chang hian mi pahni bok chuatir le an ni a hengba ka hian Vawiin khan 4C KVK farmer not van lai phai changin mi pakhat chuatir ani bok heti hian Vawiin tlai thleng khan Serchhip District-a COVID-19 shikai mu chua chu mi zanga somli panga an ni to a anjinga mi zali somli pariat te chu en koldam ni to in na hian shikai en kol lai mi somkwa paruk an la ommeka shikai mu chua jinga nunna chan mi pakhat a omto bokani Serchhip legal metrology enforcement staff te chuan engine ni khan pangzola gas booking lo bur somsari pakwa an man Thudondanin Heges Purtu Motor AS01 LC1862 hian silchar atangin pangzola da tur gas hi aron pura ningani zan khan tlung veldaya an khoiching penti shiat ni in engineer pangzol sem ani donin legal metrology enforcement staff te hian inspector pujoni zonun moy hova endikin gas booking lo bur somsari pakwa himan anita ani legal metrology enforcement staff te chuan gas te hi bur khata kezi ni changa kezili velin abuk atling lauti ansoya dan bo chiate manchu anni theina tura pangzol branch waime ten an thopui na a lom thu an soibok Environment, Forest and Climate Change Department Sangtu Minister Puti Jelal Nuntluanga Hovin Vawiin khan kumsang ni som ni changa sang ni som ni pakhat chunga an department malak na te clear let na le kumkal me ka malak dan tur sang sawiho na nei ani Video conferencing mga he sawiho na huna hian meeting kai hruaitute Forest Minister Puti Jelal Nuntluanga chuan COVID-19 shileng kara ramngo humhal apoimo zwal zelti soin ramngo le nungcha poimo na chu atakin khovele Mizoram ngei po in kantong chhome kani ati a thingphun chu hunbi nei ani avangin kumin furwa tuitlak laya atam the angber phun ani theinan malak atul thu soin ramngo le nungcha humhal chu shileng awanga in thla dul thei ani lauti asoya thingchiak lian tha chau kumin
Green Mizoram Day a chuan phun ani tur thu soin minister chuan COVID-19 shileng mek avanga lockdown kalpui lain ram hnuaia mihring kan chevel na sa a lo nei le kut na thoka eizong tu te chu ram ngo tha swat lo tur le nungcha te lakaza ngai turin asom bok kumin sang ni som ni pakhat hian Green Mizoram Day po shipui leng avangin mipui pungkhom zong man thei ani don lova Aizawl district a chuan Mizoram College of Nursing Mcon complex falkona thingphun natlang nei tur arwa manani he meeting a hian Green Mizoram Day thing chiak sem chwa dan tur le ai enkol zui dan tur te centrally sponsored scheme noya project kalmek te clear hovin machop sang te an soiho vani he meeting a hian minister chuan EFNCC department le khabubuat sai Mizoram National Park le wildlife sanctuary te chanchin le thalak phaulan na splendid wildlife habitats of Mizoram ti chu atlang zar ngal bok Health Minister Dr. Lalduhoma lian chuan Vawiin khan Mizoram State Cancer Institute zema bakah cancer hemna khol bun mek te atlo Health Minister hian Cancer Hospital bula Tertiary Care Cancer Center Cancer hemna khol puitlo masa in malak da na NFA Tertiary Care Cancer Center a hian cancer hemna khol lian linak model 2beam SVC with FFF cheng VLTF som pasari man Varian Medical System USA ku chuak le khol dang pakhat brachytherapy machine bun ani a khol lian hi linek khol angchia chuan 2016 model ani a chuak thar ber latest model ani he khol hian X-ray energy 5 le electron energy 6 ania cancer khol masa in a hem theilo dam lo tam tak phai lama refer thin angkha atit theito don ti he khol boy pui tu doctor te chuan an soyani heng khol te hi April thla khan bun felvek to ni in KV imaging QA nikhatna radiological Precision Labs India Private Limited Mumbai in Aranti zo vele man phaldil na kalpui ngal turani a anni hi COVID-19 shileng avanga anron kal theji lo avangin tum ayin an muang ta deuti doctor te hian an soyani doctor thangte chuan cancer hospital a cancer hemna khol dang Kabal 60 da na tur mun po atlo ngala khol bun na tur mun hi pe fel vek to ni in aron bun turin khol siam tu company engineer te COVID-19 shileng wanga anron kal thei lo wangin malak bel thei ani ri lo thu an lo soya Kabal 60 khol lui chu kumsom ni chuanga upa ani thu le aman thei to lo wanga cancer hem ngai te po an hem thei ri lo thu an soyani khol thar hi Kabal 60 zinga chuan a chuak thar berani a cheng vai bel thi som pakhat manani Health Minister hian zema boka Central Medical Store tlo ngalin shipui leng do na atana dam doile manro sang din mun a enfia ngala manro che sang don zinga oxygen concentrator zaruk som sari omin hengte hi Ireland Switzerland China Qatar Vietnam Taiwan WHO le MOHF atanga don ani a oxygen cylinder po ram sang atanga don thahnem tak omto in Turkey le Egypt atanga don te chu adang lam dewa wangin oxygen thun khaturin Oxygen thun khaturin Mizoram-a oxygen plant khol mil la siam that angai don ani Health Minister chuan tun din hmuna COVID-19 dona atana kan man roma mo angte chu atam zo khi kan phang ri lova kan mamo zwal poimo te po nei bel turin theito pin ma kan la ani ati a COVID-19 shipui dona konga sarkar chuan theito pin chan ala ti soin Zora Medical College first wave lai khan khum za somnga kan da a second wave aron thok don ti mithiam ten an soya wangin theito pin kanin buat saya medical operational team 10 and vice chairman Dr. ZR Thiam Sang Hovin ZMC how to ten ruah manna an lo siam lok thlap hi alom om tak zetani ati a second wave atan hian ZMC chu khum zani somli paruk om theito rin an buat saya tuna hian khum somruk paruk om theina wat thar buat sai le in man thei ani vele khum zathum song pahni kan nei thei dona he wat thara hian dam lo te man turin khum zong hi oxygen pipe manga chhunzawm vek an ni ati a ICU po khum som pathum an ruah man bela tuna hian ICU khum som thum pali kan nei to nge ti asoi bok Nimin khan Mizoram-a sample zariat som pakhat enfia ni in henga chang hian COVID-19 shikai mi za som pathum mu chu an ni a sample enfia changa za zela som pathum point pakwa pathum zetin chi an kai ani
Nimin Khan ZMC Laboratory chuti fai ani avangin sample enfia omlova district shangshanga chunet laboratory a sample za pariat enfia ni in henga changhya shikai mi pariat mo chu anni a hanjinga mi panga te chu lunglei district ami ni in nunsari wa na mi pali le tlabunga mi pakhatan ni a champhai district a shikai mi pathum mu ni in anjinga pahni te chu shikai nen inkom nai na nei to ni in midang pakhathi state pona changa ron ho ani thung Nimin Khan Mizoram-ah rapid antigen test mangin sample za sari pathum enfia ani boka henga changhya shikai mi za panga mu chu anni a henjinga hian shikai lan chwa na nei mi somriat omin midang som ni panga te chu shikai lan chwa na nei lawan ni Aizawl district a shikai mi som sari paria jet mu le anni a anjinga mi som paria te chu Aizawl saron venga mi ni in shikai na shiat lo le chui zui ngai mi som thum pathum an omani Longklai district a shikai mi som pakwa mu chuani in Kamalanagar 2 a mi som pakhat Kamalanagar 1 a mi pasari le Kamalanagar 3 a pakhat anni a Serchhip District a shikai mi pali mu ni in Siaha District le Kolasip District a mi pahni ve mu anni bok heti hian Mizoram-a COVID-19 shikai mu chua chu mi sing khat zathum somthum pahni anni ta a Vawiin khan shikai mi somsari panga te chu enkol dam le ni in heng mi tenen hian Mizoram-a shikai enkol dam chu mi sangsari zakwa som pali anni to a hei hi shikai mu chua atanga chutin zazela somsari paruk point paruk bial ni in tuna hian shikai enkol lai mi sang ni zathum somriat panga an la omeka shikai zinga nunna chan mi somthum pathum an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni e